Nire gaurko gomendioa da Giorgio Moroder. Dala high energy musika estiluan aita. Azkenian gizon honek intzuna, guen dela 40 urte, izan zen pop estilo bat diskua zana, elementu elektronikaos josi. Sintetizadoriak, vocoderrak, sekuentziadoriak, kaja ritmoak, da azkenian intzuna izan zen estilo kompletamente berri bat, da futuristikoa sortu. Gaur egun guendikan eosein lekutan dakazu entzutia, desde la discoteca más pija de Ibiza hasta el antro más infecto de Berlín. Bere obraik handiena nire ustez I Feel Love da, Donna Summer Rae ekoiztu zilona.